sa kun lahuta. Ang maminudo wala iba kundi Mark Joseph Abog Kagawad nga ni Mayi Isus oo. Iday Mayi de Los Santos iyo yan na pagaminudo may law si Pauram tukar hin aminudo. Lohe. Salamat Kagawad ngan salawat Mayi. So ikakadi kay hinatak ko man nga dehna akon wala kan ngina nga mulmulan. Kakadi ko nataktuo hala utoy pikahi. All right, thank you.